ake ngiqale nje ngishaye nangomunye umuntu oseceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiphosta lokho engiphostayo bengingazi ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngaze umbone mina usale wa mina evela ezintweni zami nokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usale wa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlu vumisa abantu kugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kwankulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi ngoba phela lezo zinto ezeyindalo into zami mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena uright akide nje ngoba mathi wasambe sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa ke boys emncane ngaphinde uyibhale into kanje yakho epheshini lami oyibhala nje bonke amapheshu begrand